umyalezo ophuthumayo uZoso kanye nomthobisi welanga. Lokho kulandela izenzo ezenziwe uZoso njengoba kade behambele imishado. Walimaza imoto, waphinda futhi waqhumisana namathayi. uTK Zuma udlulisa umyalezo kanye noDubula badlulisa umyalezo ukuthi uZoso akaqaphele imoto kanti imoto iyingozi ingaqeda nya nangempilo yakhe. Njengoba-ke uTK Zuma ebuye wasolungizwe kule gemegeme kaZoso, kodwa-ke noDubula ube esedlulisa umyalezo wakhe. Ngizoqala ngoka-TK Zuma akuyiwona obewudlulisa ngohlobo lwakhe ngendlela yakhe adlulisa ngayo vele le ekuyiyona esukuyenza samancoko. Bese kulandela umyalezo kaDubula obewudlulisa kuyena-ke uZoso nomthobisi welanga noMthandeni noKhuzani noThibela no-Ali. Ebonga izinto abazenzile waphinda futhi waqhuqhumezela ukuthi uMthandeni noKhuzani abagane. uDubula noTK basho kanjena. Bethe kwenzakalani esikoleni wanyuza abantu esikoleni hayi ngiyalimwa phela mina ngiyavevebula nje straight weKing Zoso la madabu ngani ufuna futhi wena lapho angishaya ukuthi kuba nomzali wena angishaya woza la angishaya ukuthi kuba nomzali umzali lo qaleni manje umuntu abosha kuba umzali wakho weKing Zoso usho kwenzakalani la kwena yini eqhubekayo la kwena uqale wavurva imoto nje wabhuzula imoto angazi ngoba uphuzi futhi awubhemi kodwa ubhiza ubhuzulene nemoto nje kulezi insuku uzuphume ushuthe ngaphambi kwayo la usuyishayise khona ujabula ufe uqhumisa amasondo emoto ulale eduze kwawo ushaya ithombe eduze kwawo ujabula ufe kwenzakalani la kwena nalapha emkhosini welembe izolo uthi ububhushuzela ngenika laphayana kuyinqaba laphayana ungihlaza nje King Zoso phambi kwabantu ungihlaza nje zakhala kwanzima ezimisebenzini Afrika without being type wena ayike into engizoyikhuluma nawe wena ayike into engizoyikhuluma nawe wena ngiyokusiza ukuthi uvele uthule wemthuni uyazi ukuthi izinqa zalo mfana lexele Khuzana ingqondo yalo mfana iyobuza ezandleni zakho umenzani lo mfana lo mfana ngamlande workshop mina egqoka ama-chips ngamthatha ngamfaka esikoleni wena ngokusa kwakho ubhizi wehla inyuka naye ngeruses uyasuka umthelela ngelo Khuzana umenzeni lo mfana unjani manje nisukubuka mina buka yena unjani manje ma-tiktokers sanibonani inganza kwethu ngiphethe track 9 wendlamlenze namhlanje so ngizocela ukuthi inganza kwethu sobekezelele ngoba ayi niyawazi ku track 9 wendlamlenze ukuthi uba mude kangakanani right la ngizokhuluma Dlamlenze uhlale lapha phezulu sikhophe simaniki kwezwa kwabo kwamashandu ngicela uyibambe ngapha phezulu kwa left bese kuthi Mgube Ale Mgube ngicela uyibambe lapha phansi la bese kuthi Thibela ngicela uyibambe la ikhonini la phansi la bese kuthi wena King Zoso wena mfana omncane ngicela uyibambe la phakathi ka Khuzani noMgube bese kuthi wena Jobe Sithole welanga ngicela uyibambe la in between unakho uKhuzani uSkhova no Thibela right ngizoya fast inganza kwethu ngoba inde le video le wena King Zoso hlonipha imonto mfana omyezo ngicela ukuthi uhloniphe imonto ihloniphe mfana imonto iyahlonishwa mfana wami ungaphapheli imonto ungaphapheli imonto ayiphashelwa ngalendlela uyabona uma uhamba kanje mfana wami uzofa ubulawa imonto imonto iyabulala mfana wami baningi idumbu mfana wami ezayimonto nje zobaza abantu abangahloniphi imonto njengawe akuhloniphi imonto wena hloniphi imonto kuphela ayikho into nje ekwenzakalele wafika lapha kaMgube wafika nje ungathi uyiphara nje uhamba nangeenyawo gibele udakeni hlonipha imonto mfana wami imonto iyahlonishwa ngizwe ukuthi ngithini babhayike ngene indlela mfana wami phephisa nje ukwehlele kodwa khona hlonipha imonto mfana wami ngene indlela ke mfana wena Jobe Sithole yekela ukuphapha mfana yekela ukhotha ihlama sikaKhuzani wena mfana hlukana nokukhotha ihlama sikaKhuzani wazi ukuthi kumele ngaso sonke isikhathi ubheke uKhuzani ukuthi wenzani qede lapho umbambisa ama friend page iyeke amasimba leyo nto leyo wazi ukuthi uMaskandi ungoKhuzani emculweni hlukana nalowo masimba kusuka namhlanje igcine leyo nto leyo baningaba abaculo kumele ngaba bambe ama friend page Ali baqopha umlando mfuthu wathengela umfazi wakhe eqeda kumshada wamthengela imoto i7 seat brand new from kwaToyota wamthengela i7 seat akwazi ukukhuluma ngaleyo nto leyo
awukwazi ukukhuluma leyo nto leyo. So musa ukhotha amasendi kaKhuzani namfana uyangizwa ukuthi ngithini futhi ngene endlela right. Mkube ngekuwe ndoda, nguwe ndoda emadoda. Mkube usebenzile qhawela kithi usebenzile, siyabonga kakhulu. Umcimbi wakho uhambe kahle besikhona mfowethu, wamuhla umcimbi wakho, waqopha umlando mfowethu, pheka umshado omuhle kangaka yana, wasurprise umngakho ngemonto, umacekeceke wemonto, umacekeceke emhlophe theqwa elengama amaphepha. Siyabonga kakhulu Mkube okwenze kumakoti wakho, uyisibonile esihle. Kuthini sikulandelayo bhuti omdala, siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukuba namhlanje mhlawumpeni kunamhlanje ubambe ama front paper, ubambe ama front page emaphepheni nakuyo yonke indawo, kodwa ngokuthi lokho kujobe kwaze ukuthi uKhuzani okumele ehlale embheka nje ukuthi wenzani, awabambile ama front page. Asinandaba ke nalokho, asinandaba nalawo maphepha vele right. Ungangena indlela ke qhawe, siyabonga kakhulu Thibela. Job well done bana kithi, job well done. Uphakamisile izinga lamagidangoma, siyazi ukuthi noPholo wakwenza lokhu, nawe usukwenzile mfuthu lokho. Siyabonga kakhulu, siyafisa ukuthi wonke amagidangoma engathi ngabukela kuwena nathi singakaganwa mfowethu, sithathe abafazi mfowethu, uyasipha amandla qhawela kithi, siyabonga kakhulu. Mfana omncane, thank you very much. Ngena indlela. Okay Mkoti. Ngayenza ivideo la ngancoma njalo ngisho ngithi mfowethu ngiyazwelana ngesimo esikwehlelayo ngoba angazi ukuthi khona kupho kumele ukwenze, kodwa mfowethu job well done Mkoti, job well done mfowethu. Bengazi mina ukuthi uzoyimisa kanjani yonke le nto, kodwa wavele nje wagoqa ngokukhulu ukusheshsha Mkoti, usebenzile qhawe ngoba kunamhlanje ngabe sikhuluma ngawe left and right, sikhuluma ngawe senzo live la ku TikTok abangapheli, sichapha ngentamba mfowethu, sisho ukuthi umgodi listen that sifonela uThibela private, sikhulume whatever sifuna ukuyikhuluma ngawe. So Mkoti, siyabonga mfowethu okwenzile, uyivalile imlomo yabantu. Ibambe lapha ke wena, uhambe wena, sengibakhululile bonke, awuhambi wena. Ngiza la ku Skova awu saphuphuza isikhovo madoda, ematimato saphuphuza isikhovo, kodwa Skova siyabonga Skova, siyabonga. Yazi ulokhu ukhombise njalo ubuqhawe bakho, ulokhu ukhombise njalo ukuthi impande zakho zilapha kwaMgube, ulokhu ukhombise njalo lokho, awukwazi ukukhohlwa leyo nto leyo. Siyabonga kakhulu Skova mfowethu, engathi bengabaningi nabaculi abangabukela kuwena ukuthi la osuka khona ungakhohlwa, ngoba uthe mawungifonela wangitshela ukuthi imicimbi eminingi kakhulu, kodwa uyimisela ukuthi ugcine ifikile kaMgube. Ngathi mangithi ngiyakutshela ukuthi no umcimbi kwenzakalani ngawo, uyaqala kwenzakalani, wathi khuleka dubula ngizofika noma yinini ngizofika. Ngampela after a few minutes wabusutheleka futhi, watheleka usithema ngabe siqede isicawini lapha sesibonga, sangena esibayeni lapha kwaMgube, sangena esibayeni sagiya qede lapho wangena indlela wabaleka, wangifonela futhi wangitshela ukuthi cha sengibalekile njalo, utshela uMgube ukuthi sengibalekile ngoba kunemicimbi ekumele ngiyi-attend. Job well done Skova, siyabonga kakhulu. Cela uyibambe la, ngisele nani nobabili ke manje, umgodi ngapha uSkova ngapha, bonke laba sebehambile. Khuzani Skova bafowethu, ngicela ganwani bafowethu, ganwani musana ukuze nifune ukuthi size sinisolo ukuthi nathatha lento nidliwa ilento or nidla lento. Hayi iyeke lento le, musani ukuvuma ukuthi nilulwaza amagidangoma enu, nina nibe ninemali, ninayo yonke into, nakho izindlu each and every week, nithenga imonto each and every week. Anifuna ukuthatha abafazi, thathana abafazi madoda, isikhathi sambile, time is up now. Thathani abafazi bafana bakithi, thathana abafazi manje, isikhathi sishayile bafowethu. Thathana abafazi ingane zakwethu, ukudla mhlambe nakuze kusiza ngalutho, ibifa imizwe yobaba mkhulu. uKhuzani niyabona ukuthi imall le lapha, kodwa anginamfazi, engabuqasha abantu asazi, anginamfazi. Thathana abafazi. Mthandeni, uyabona kwenzakalani lapha na kwaMashando, uyabona uMashando useneminyaka ahamba uMashando, kodwa awuganiwe. Thathani abafazi bafana bakithi kanwani manje, kanwani. So manje kumele senze yonke into eniyenzayo njengabalandeli bethu. Manje maningafuni ukuganwa nina nithi senze njani thina esinilandelayo? Kanwani madoda, kanwani. Ayanilulaza amagidangoma bafana bakithi, ayanilulaza amagidangoma kwa kanwani bafowethu, kanwani. Bafana bakithi, thathana abafazi manje, isikhathi sishayile. Thathana abafazi bafana bakithi, ukudla emhlanje nakuze kusiza ngalutho.